Impresioniran sam i sa puno ljudi iz dijaspore koje sam upoznao, koji se ponovo angažuju u zemlji, vraćaju se da daju podršku studentima, da daju podršku poduzetnicima, da daju podršku da pomognu firmama iz njihovih matičnih kompanija u Austriji ili Njemačkoj. Jedna koja me najviše impresionira, jedan poduzetnik Jedu Ćustović koji živi u Australiji i koji je pokrenuo BH Future Foundation, fondaciju BH Budućnost. Stotine ljudi se angažuju kao mentori za mlade, naročito studente inženjerstva koji žele raditi još više. Povezuju interes dijaspore za njihovu domovinu i prave pozitivnu razliku. To je nešto što podržavamo. Podržavamo investitore koji to rade. Za mene je to afirmacija. O tome govorim kada želim ohrabriti mlade ljude da učestvuju u razmjeni. Kada odete iz neke zemlje, bilo koje zemlje, vaša očekivanja postaju veća i vi vidite druge potencijale, veće potencijale. Bosansko-hercegovačka dijaspora je veoma uspješna. Zašto? Zato što rade sa širokim horizontima i pokazuju da sjajan talenat postoji kod ljudi u ovoj zemlji kada imaju taj potencijal da to i ostvare. I mladi ljudi shvataju, ja imam potencijal, ja mogu uspjeti, poduzetnici znaju, ja mogu to ostvariti.